Četvrti sretenski susreti sela održani su u nedelju u Rogačici. Kako i sam organizator najavio, dom u Rogačici je bio prepun učesnika iz svih mesnih zajednica naše opštine. Samo veče provedeno je u atmosferi gde su prikazani stari običaji folklora, nadpevavanja, a žiri je imao težak posao. Za ukupan utisak, izvođenje i koreografiju prvo mesto dobila je mesna zajednica Ovčinja. Treće mesto na četvrtim sretenskim susretima Rogačica 2015. osvojila je mesna zajednica Solotuša. Vice šampion sretenskih susreta je mesna zajednica Kostojevići. I sveukupni pobednik četvrtih sretenskih susreta je mesna zajednica Ovčinja.